ndi Mphipu na Chifena Secondary School, ubva hone Vho-Muofhe vaya University of Vhembe for Science and Technology. Ndi he Vho-Muofhe the Cyclist vaita BCom in accounting. Mafungwa baisigira ndi zwithu zwine vho zwi thoma lini? Zwithu zwa lukanyakanya ndi zwithu zwine ndo zwi thoma kale ubva vhuṱukuni, nda tshi ḓi ndi tshi tambisa dzi baisigira, ndi tshi tovhela dzi baisigira ngoralo, mara uri ndi kone u ḓiwana ndi tshi khou ita heyi challenge yanga ndo zwi thoma u zwi vhona miṅwaha mivhili yo fhelaho. Ndi hone nda kona u zwi vhona u fanela uri ndi ite zwithu zwanga serious, and then ndi kone u ḓiwana ndi tshi khou cycla from Hammanskraal u swika Mphipu Plus. Ya zwino tshipikwa tshihulwane afha tsho ḓiwana vha khamusi vha tshi khou ḓibva ngeno kha ḽa PTA vha tshi khou vhuya ngeno kha ḽa Nzhelele, tshipikwa tshihulwane ndi tshifhio? Tshipikwa tshihulwane tsha iyi challenge ndi tsha u lwa na u nyadziwa kana u sa ṱhonifhiwa ha vhathu vha tshifumakadzini mishumoni yavho, na u tambudziwa ha vhathu vha tshinnani na vhana. Zwi amba zwo ri vho zwi vhona zwori hu na vhathu vhane vha khou nyadziwa mishumoni nga maanḓa? Ndo zwi vhona zwori vhathu vha khou nyadziwa mishumoni yavho nga maanḓa vha tshifumakadzini, a vha fhiwi respect ino fana na vhathu vha tshinnani. Ndi ngazwo ndo kona uri ndi kone u ita heyi challenge ya u nyaga u fhelisa u sa ṱhonifhiwa kana u nyadza vhathu vha tshifumakadzini. Ya ḽi khou farisa nga maanḓa. Zwino tshine nda khou tou takalela tshone hafhanoni ndi zwa uri vhone vha kona u ḓiwana vha khamusi vha tshi khou zwi bvisela khagala uri na vhathu vha tshinnani na vhone vha khou ḓiwana vha khamusi vha tshi khou ḓivha vhona mafhungo ane a dzi challenge dza uri vha khou swika vha tambudziwa navho. Mara fhedzi kha ri ḓo lavhelesa hafhanoni, ndi tshini tshine khamusi tsho ita uri vhone vha ḓiwana khamusi vho ṱuṱuwedzea uri khamusi vha dzhiele nṱha na mafhungo anone uri na vhathu vha vhanna ri swika khamusi ra dzhiela nṱha na pfanelo dzavho? Ri a uri vhathu vha vhanna vha khou tambudziwa, ende vhunzhi ha vhathu vha vhanna vha tshi khou tambudziwa a vha na dzindugelo kana opportunity yo uri vha tshi khou ripota u fana zwa musi muthu wa mufumakadzi a tshi khou tambudziwa kana ṅwana. Vhathu vha vhanna vha vha na u sa dzhieliwa nṱha kana u sa thembiwi uri vha khou tambudziwa, ngori vhunzhi ha vhathu vha vhanna a vho tambudziwi physically, vhunzhi vha tambudziwa emotionally lune na vhone vhane vha balelwa uri vha si kone vha zwi ripote hezwo zwithu. Zwino nṋe ndi tshi ngori kha vhathu vha vhanna na vhone arali vha ḓo khou tambudziwa kha vha swika hune vha bvela khagala vha amba uri vha khou tambudziwa. Hu na zwiimiswa zwine dzo ḓiimisela u thusa vhathu vha vha tshinnani, ende vhunzhi ha vhathu vha vhanna a vha nyagi u ya khazwo. Ende u tambudziwa a si u lwa fhedzi, u tambudziwa a si physically fhedzi, emotionally munna wa tambudziwa, and then na ene muṋe kha ḓifhe tshifhinga tsho uri a ya wane thuso yo tambudziwa. Zwino afha ndi khou amba uri vha khou ya u takuwa lini ngei kha ḽa PTA vha tshi khou vhuya ngeno kha ḽa Nzhelele? Kha ḽa PTA ndi khou takuwa Hammanskraal Jubilee Mall nga dzi 6 dza August, and then nga dzi 9 zwi amba ndi ḓo tshimbila dzi 6 na dzi 7 na dzi 8. Dzi 9 ndi arrival day ine nda ḓa ndi khou swika Mphipu Plaza nga dzi 9 nga Mugivhela hu Women's Day. Zwino kha ri ḓo lavhelesa vha khou tshimbila lwendo lulapfhu nga maanḓa lo bva PTA u vhuya ngeno kha ḽa Nzhelele. Ndi afho hone no tou vha vhudza ngoho nṋe na nga goloi ine ndi khou amba uri zwi a mbalela, ndi hoḽa muthu ane na musi u tshi khou pfhi ri khou tou bva PTA ri khou vhuya ngeno ha Tshivhasa, na musi ro tou dzula kha goloi ndi ya zwipfa uri hayi hafha zwino muvhili au tsha tenda zwino hafha. Zwino kha ri ḓo lavhelesa ndi zwifhio zwine khamusi vha khou ṱoḓa u thuswa ngazwo. Ro lavhelesa kha lwelo lwendo lune khamusi vha khou yo lu thoma lo bva PTA vha tshi vhuya ngeno Nzhelele. Ndi khou amba uri hu ḓo ḓivha vhona zwinzhi zwine khamusi zwine vha ḓo ṱoḓa vhadzulapo vha fara kha ḽa Afurika Tshipembe vha tshi swikela khamusi vha vha thusa ngazwo. Honeha vhathu vha tshi ṱoḓa u thusa vha nga thusa nga nḓilaḓe? Tshine nda nga tshi ṱoḓesa thuso ya vhathu ndi thikhedzo nga maanḓa, support, emotional support ndi a i ṱhoga nga maanḓa kha tshitshavha. And then nda humbela hafhu khamusi na thuso ya zwithu zwine zwa ḓo thusa zwi ndi tshi khou tshimbila badani zwi no nga maḓi, dzi energy drink, and hu tshi nga swika khamusi kha vha no kona vha tshi nga thusa na nga tshelede, ngori arali khou sedza lwendo holo ndi maḓuvha maṋa. Zwi amba uri dzi 6 hu ḓo vha na fhethu nda ḓo fanela u awela hone nda eḓela, dzi 7 hu ḓo vha na fhethu nda ḓo eḓela hone, na dzi 8 and then ḓuvha ḽo fhedza ḽi ḓo kona u vha ḽa u swika Mphipu Plaza. Kha vhene a vha ngo kona u contributor khamusi tshithu tshi no farea, ndi tshi nga ri thikhedzo yavho yo ri ndi vha wane vho ndindela Mphipu Plaza na yone ndi nga i livhuwa nga maanḓa. And then kha vhane vha khou nyaga u thusa vha tshi nga nkwama kha nomboro dzanga dza 076 054
9384 kha vhuleludzi ha vhudavhidzani kha TikTok ndi Muofhe the Cyclist. Ya kha ri ḓo dovha nyana nomboro hafhanoni u itela na vhane khamusi zwa zwino musi ri tshi khou amba a vha ngo kona u tou ḓiwana vha khamusi vha tshi khou dzi doba. Nomboro ndi 076 054 9384. TikTok Muofhe the Cyclist. Aho zwi amba zwi ri na hanefhaḽa vha swikore khamusi vha wanala. Ndi a wanala. Ndi zwifhio zwine vha nga swikore khamusi vha ṱuṱuwedza vhaswa vha ano maḓuvha kha mafhungo aneya ngauri sa zwezwi musi vha tshi khou swikore vha bva ngeno kha ḽa PTA vha tshi khou vhuya ngeno kha ḽa Nzhelele a vha a maṅwe mafhungo ane a dovha hafhu a wela kha mafhungo a nyonyoloso. Zwino vha nga swikore khamusi vha tsivhudza zwifhio vhaswa vha fara kha ḽa Afrika Tshipembe? Tsivhudzo kha vhaswa vha Afrika Tshipembe ndi tshi nga ri muṅwe na muṅwe sa muswa u vha a na muḽoro wawe ende muḽoro wawe tshiṅwe tshifhinga u nga u sedza na iwe uṋe wa vhona unga khamusi u nga si zwi kone ngori khamusi u sa ḓivha u nga wana thuso gai. Zwino sa vhaswa kha ri ḓiimisele kha miḽoro ya vhoriṋe ri tende uri ri nyage thuso hune ra ḓo thusalea ri rise mafhungo ashu tshitshavhani and then ri kone u wana thuso ri kone u bveledza miḽoro ya vhoriṋe. Ya ḽo faresa nga maanḓa ndi swika vhona ngari khamusi na vhathu vha no nga vho Feliciani vhai zwi ḓo swika ri khamusi zwa tshimbilavho nga nḓila yone ngauri na ine ri tea u mu wanela lukanyakanya nyana ri muthoma hanefha hayani arali ra swika ri khou bva hafho noni gam hafho Sibasa u khou ḓela ngeno nḓuni dza khasho 2010 hayi nga si swike hafha hayi nga si swike hafha ndi khou amba uri na tshivhanga tshetshi tsho tou gonyela Sibasa uri nga swika i nga swike. Zwino havhanoni vhane vha khou bva ngei PTA vha tshi khou ḓela ngeno Nzhelele uri mini ngao zwino ngori ene u shumo amba ri nga ri khambe u bva Sibasa u ḓela ngeno a si khou fhumula a nga amba ya vhaṅwe vhathu vha khou shuma u ḓifha mani. Ya zwino vhathu vhashu ndi afho hone zwa zwino ndo vha ndi tshi khou ḓilingedza u lavhelesa hafhanoni ri tshi khou ri sa zwino khamusi lwendo lu tshi khou yo thoma zwino Vho Muofhe kha ulu lwendo lune vha khou u lu thomavho lwo bva PTA vha tshi vhuyela ngeno kha ḽa Nzhelele Vho Muofhe Shavhani. Ndi soko vhona nga ri khamusi zwa zwino vhunzhi ha vhathu vho zwipfa na vhone vhaṋe vho swikone vha khwaṱhisedza uri na ngoho ndi ngoho yori Vho Muofhe Shavhani vha khou ḓiwana vha tshi khou bva PTA vha tshi khou vhuya ngeno kha ḽa Nzhelele. Ya ndi soko vhona nga ri khamusi arali huna vhane khamusi vha khou ṱoḓa vho ḓivhudzisavho zwiṅwe zwithu vho vha tshi nga dzhena mara fhedzi yayi ndi tonga ri hafhanoni zwa zwino a thi khou vhuya vho nda vhona vho tshithu hafha kha mafhungo a dziṱhingo mara fhedziha izwovo ndi izwovo Vho Muofhe nahone tshine nda nga amba nga nnḓa ha uri ri vha tamela mashudu kha lwendo lune vha khou lu thoma arali u tshi khou tou pfhi ndi muthu ane nda ḓithemba ndi khou amba uri ndi muthu ane a si uri a thi ḓithembi nda ḓorelo lwendo na nṋe ndi wane lukanyakanya lwanga ri takuwe roṱhe ri vhuye vhone vha tshi sala fhaḽa Nzhelele nṋe ndi ri vho thathe ndi vhuyele ngeno mara milenzhe a thi kholu i tshi nga tenda zwino mara fhedziha ri khou pfa ri khou livhuwesa nga maanḓa tshifhinga tshavho tsha u ḓiwana vho ḓa kha mbekanyamushumo ya vhuragane na musi nga mugivhela thera. Ndi khou livhuwa badi na nṋe ndo ḓiwana ndi fhano nga tshino tshifhinga ndo kona u amba nda ṱalutshedza vhathu nga ha challenge yanga yo bva Maskral u swika Mphifu Plus. Ri khou livhuwesa nga maanḓa ya ndi vhone vhaṋe Vho Muofhe Shavhani vhane zwa zwino musi ri tshi khou amba vha khou ḓo bva ngeno kha ḽa PTA vha tshi khou ḓela ngeno kha ḽa Nzhelele muthetshelesi wa Vhembe FM thoma kha ṅwedzi wa Ṱhangule nga ḓuvha ḽa vhurathi. Ndi afho hone vha ḓo swikela khamusi vha tshi khou takutshedza hanefhaḽa kha ḽa PTA. Ndi afho hone vho swikela vha bvisela khagala na thuso ine khamusi vha nga i ṱoḓa kha lushaka. Ndi afho hone na vhone arali vha tshi ṱoḓa vho ḓiwana vha khamusi vha tshi khou ḓi thusavho nga zwiḽa na zwiḽa nomboro ndi yeneiḽa ine vho swikela khamusi vha i bvisela khagala namusi nga matsheloni muthetshelesi wa Vhembe.